Dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecraft preživljavanje. Danas ćemo igrati, danas ću vam jednu moju dobru seču. 10 diamonda, ljudi moji, našao sam 10 diamonda. Sak mi je ovako. 10 diamonda, oh my god, oh my goodness. Kad ćemo danas napraviti je mač. Napravimo? Ne. Mač. Pickaxe and branches. I sad smo ovdje, babe. O da, ljudi, imamo, ho. A sad ću to čuvat, diamond. A što imam dosta irona, ne želim trošiti diamond koji je fucking predobar. To je dijamant, ljudi. Da vam pokažem, znači, ja sam počeo kopati u stanu, ovdje, tamo gdje sam bio, koji smo našao, ja i moj brat. Okej, ne možeš ti ništa protiv mene. Dok nisam snimao, htio sam snimiti tu epizodu, ali ispalo da nisam snimao. Ja sam ih tu počeo ti ono, bože. To sam vam pokazati. Da, tu sam ih našao. Ne. Dobro. To sam ga, mislim, negdje našao. Ne sjećam se točno. Ako vam je važno. Dobro. Nije važno, samo da sam ih našao. Ale, fucking go. Ok, tu je jedan iron. Da. Znači ovo je bilo onako ograđeno. Deblje. Ne. Čekajte malo. Čekajte malo. Vidim? Evo ga, ljudi, tu sam napravio malu rupicu, da znam, znači tu ih je bilo 8. Ne, da, 5. Ja sam nastavio ovak kopat. I onda sam tu našao još 2. Ja sam, samo, ili 4, ne znam koliko sam sad rekao. I to je to, ja sam puknuo od seče. Jao, kako sam ja to htio podijeliti s vama. Možda se snimio jedan mali dijelić. Sam probao bolnu video. Da, ali... Diamond... Tipa, yes. Jao, kako sam ja srećan. Vi nemate pojma koliko sam ja sretan. Ljudi, ja sam jednom upao u lavu, imam sreće da mi je ostalo, da sam imao okop, zato što ja bi izgorio odmah.
Evo ga kaj je tu fan napisao. Ovo samo za fendove i fana. Da ne znam kako staviti mapu pa da možete ući. Evo ih. Diamond pickaxe! Diamond sword koji smo napravili sve. Upravo sada, odmah na početku smo krenuli. Toliko. Pa još ne treba pogotovo sve izvesti. Da vratimo difficulty. Da si uzmemo malo hrane više. Nemamo uzeti ovo, znači to ovog imamo kopić, ajmo uzeti stek ovo. Očekujte puno epizoda sa mojim bratom. Dobra noć. Ovo je njegov dizajn, znači lijepo dizajnirano. Stvarno je lijepo. Da si ja uzmem malo deveta, bilo bi dobro. Ovo sada otvore do ovdje. To će ove dvije. To je fan možda slučajno nešto pocijepao. Ne ljutim se. To ću ovako zagraditi. Ok. Znači. Ok, ajmo. Ovo je njegov dizajn, jako lijepi. Koji sam zapravo? Ajmo spavati. Ok. Samo sam vam htjela napraviti neći kad onako, kad bom se odlučio za kraj ovog serijala. Na kraju nosim 2 mača sa sobom. Znači na kraju ću sponati onako ući u kreativ i sponati znači zombije s oklopom. Znači onako. Pigmene ću sponat. Pigmene. I zombije s oklopom, naravno. To je to na kraju, onda ćemo se tako bojiti. Ako umremo, obrišem si... Lijepo bi bilo da ne. Sponat ću, evo, 20 s oklopom. Mogu se možda sačuvati, no. Nisam sam napraviti enchanting, to je bilo još jedan taj. Sam vidio da je neki zombi, ono nešto. To skata. Drugi kefalka. Da, htio sam staviti ovaj mač. Kep. Kao tu stoji.
slot. Onako što mi je najpotrebnije. Da mač, toliko. Stavila mi se kija, negdje sam možda stavio. To još nema, ovdje dole, ne, znači napravit ću novu. A, pukla mi je, ne sjećam se. Mislim da mi je pukla. 3. I to. Super. I sada ide sve ovdje, onda hrana ovdje, fishing rod. Ok, pa to bi bio to od ovog inventarija. Više sam lepstim belim. Dobro, ovo je kraj epizode, nadam se da vam se svidio. Ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! 20 minuta.